Dve osnovne sociološke ideje su predmet burnih rasprava na političkoj pozornici današnjeg mislećeg sveta. Jedna je planetarizacija čovečanstva, njegovo ujedinjenje u jedinstvenu svetsku državu i naciju koja će biti iznad dosadašnjih nacija po etičkoj osnovi, verskoj, jezičkoj, odnosno kulturnoj. Takva planetarna država će imati mogućnost da sprovede univerzalna jedinstvena pravila ponašanja za čitav ljudski rod, verovatno i preuzme odgovornost za sudbinu ljudi. Također se govori o nekoj jedinstvenoj novoj religiji za čitavo čovečanstvo, što će promeniti psihologiju ljudske rase, smanjiti psihoidne vrtložne struje u našim mozgovima. Ideja globalizacije izaziva žestoke kritike, nemire, podozrenja, pa sve do straha od skore budućnosti. Strahovanja nisu neosnovana, ali u istoriji se više puta dogodilo da je ono od čega smo strahovali kasnije ocenjeno kao dobro. Baveći se psihologijom antiglobalista, primetio sam da su najjači protivnici ovog poretka ljudi iz verskih ustanova, njihovi aktivisti i vernici. To su ljudi koji u novom poretku vide kraj svoje nadmoći u zatvorenom društvu u kome oni uživaju privilegije srazmerno poziciji u takvoj zajednici. Drugačije rečeno, protivnici globalizacije su lokalisti koji strahuju da će im se ograničenja rastvoriti u okeanu univerzalnog i opšteg. Zapravo se radi o prastavnom rvanju dve osnovne sile u svemiru, reda i haosa. Ako upitamo verske ideologije i njihove istomišljenike da li je Bog jedan i da li je Božja država koja je slika i prilika jedinstvenosti i sveprisutnosti jedina dobra država, oni će odgovoriti potvrdno. Ako je tako, onda su upravo ti verski ideolozi svojih ustanova i njihovi istomišljenici prepreka ostvarenju jedinstvene, univerzalne, planetarne, božanske države, jer se protive globalizaciji ljudske rase. Odmah će slediti prigovor da globalizacija i novi svetski poredak nije projekat stvaranja božanske države, već satanske. Čime to oni koji prigovaraju dokazuju? Da li jedinstvo nečega može biti satansko, a pluralizam, odnosno mnoštvenost, može biti božanska? Drugim rečima, da li mnoštvo umno zagrađenih prostora koje ispunjavaju različite verske organizacije sa svojim ideologijama stvaraju uvek idejne osnove ratova i ekonomskih razaranja zajednica? Koliko puta su u istoriji ljudi krvarili po verskoj osnovi? Sljedeće pitanje je da li lokalne verske organizacije manje manipulišu građanima nego što bi to činila jedinstvena svetska religiozna ustanova? Da li postojeće države manje izrabljuju svoje građane nego što bi to činila jedinstvena svetska država? Da li postojeće pluralne države manje krše ljudska prava kao i njihove državne verske ustanove od buduće planetarne vlasti? Zbog čega bi građanin ovog sveta trebao više voleti svog lokalnog izrabljivača, manipulatora, derikužu, demagoga i makijavelistu od planetarnog? Ja ovde ne želim reći da je globalizam dobar, već da su njegovi protivnici bez argumenata, da su protivrečni u svojoj osnovi, da su zapravo prirodni protivnici božanskog jedinstva, pa prema tome i njegovoj zajednici, jer je jedinstvo sa one strane pluralnosti, mnoštvenosti, koja pre ili kasnije vodi u haos, entropiju, pojedinačne vrtložne struje mozgova ljudi i njihove zajednice. Pluralizam je osnova nastajanja haosa i svakog sukoba, a verski ideolozi, pobunjenici protiv novog poretka su upravo politikanti koji sebe lažno predstavljaju kao službenike i sledbenike jednog sveprisutnog i jedinstvenog Boga. Da zaista nije tako, oni bi do sada prestali da međusobno optužuju jedni druge za krivovernost, satanizam
izazivajući kod svojih pristalica uvek iznova mržnju i krvoproliće, a istovremeno tvrdeći da su predstavnici jednog Boga. Jedinstveni Bog ne može biti osnova ovakve istorije, već to mogu biti samo lokalni samoljubivi duhovi od kojih svako sebe predstavlja kao jedinog Boga nad svim ostalima, a to upravo rade verske ustanove koje diskriminišu, dominiraju, svađaju i spinuju umove ljudi. Suštinski razlog protivljenja globalizaciji od strane verskih centara je strah od gubitka svoje publike, a ne ugroženost dobrobiti ljudi. Da li su ikada ti centri štedili krv svojih sledbenika koji su ginuli i prolazili kroz ratne strahote, branići interes staleških pozicija sveštenstva, verujući da se bore za svoj interes i ostvarenje cilja? Ako je Bog jedan, onda je sve jedno kojom putanjom ćemo stići do njega. Osjećaj krivice zbog ovakvog stava stvaraju verska preduzeća i korporacije kako bi zaštitile monopol. Mislim da je sve veći broj ljudi na ovoj planeti toga svestan i da vreme saborne religioznosti stoga prolazi. Čovečanstvo treba postati svesno svog jedinstva i vratiti se njemu, a to može samo ako ima za cilj jedinstveno polje duha. Jedinstveno polje duha je izvan mnoštvenosti podeljenog uma koji stvaraju različiti verski centri.